Yedasi BM Yasamu Akwaba, Badwam TV, Badwam Jumedi so, Yedasi pa multimedia 30, Senya Moa, Kiemidruha, Asedanwan, Yebeko Swadi Amamosa, Adia Chibia, Nawotia, Nayas Aseda, Yedamwase, Yeni Somo, Unkoswani Entna, Afofrofo, Maban Sumumra, na Udo Humbebo multimedia. Wadi Mungu wase, Wajumano, Ebetumpon, Yedamwase, pa. Na ene benada edu benada seya na Faith Homeopathic Clinic aba no muni abedi nkomo ahwe sede ya pomuden ho nsam no etie tie ne Dr. Kwakubu aten ene tie adwomo Dr. Kankambu adu enso toaso iho sade no omu butwa ha ti dog me mu akwa be na bi aboko de nyame ene wo mpa omo aye fedodo oso ho aye so ya ta she blue like mate combination anu de me da se pa oso ho aye fe bibia prophetess nso no pe ye chia ne pa di ese nyame adom bibia boko baroma e de ye hwede Stefia ma ye na wase se de ye wo ma ya konya na ye ne wahwefo etwe nkomo se de wadi ka no Faith Homeopathic Clinic na aya ne me bia ye ba fidie so aye de nyame ase ewo adanse a enkrofo de eba na ni nyina no so ekire nwuma pa Faith Homeopathic Clinic ye because said ye me bia ye ba ye ka no ye ho no oba ye hwese yare na ode aba no ye behu the root cause and the crop potting a de yare na eba and ye fa kwanyina se bebre so ana ye de etreat ni padua no se be enya adunwom nko a ye ma advice ye won fidi ahodo ye de wo fam ani nyina aboa na within short time no bo se yare a wo de ba ye no na ni nyina afiri ho Stefia these days conditions bia enkrofo ebo ya baso yie eno no nipa na de ba ya within short time no anya improvement eno na eno pe me pese ye ka ho asem na obi hwe yen na owo bi a ntempa na no wo hu se enka achi watu anamo e de aba Faith Homeopathic Clinic said the enkrofo di ho dance especially ona owa brochire tumu se stress ne ade ne ntino e ma onya sa condition ni bebre na e de aye which is very bad achese eyade a eha ye mamu a ne bebrea empempi no se obehwe se edie na as a young boy a mesi so eno emma me erection ekofom ana emma me matinkasem enkoyie edie na ede sa problem yi ba no onhwe na wakototo obi wo kran so anya se ebia ne ho enye den but sometimes ye trimodin o se den o ubo se one oba bi wa spend won hu bebre ntina chese okwa akonom saade na asan aboa na mana no onim se oye no a weekend for future intino there is this problem enkrofo bebre fm because of this erectile dysfunction. Na erectile dysfunction is Stevia, you will move a would do baby, you will be a premature ejaculation. Ubu wa bones a sebe, or no banish ya within short time, Ubons a sebi and one a son. Ubi or cross sebi who say Neho Cafona, I run one bones a seven nano, a son on corn honor. Ubi also utumiko bakum you know. Ubon se na adene joa eno ano no obi o kran so ntumi mpagya kra ni nyina ye problem a ha emema no eye na ye wo so many causes e de ba eno ntina medical nkasam ka se Faith de se oba ye hwe se ye behwe the root cause at the crop pot ya e de ba na de dika na obi wo kra stress ntina oba ho a ye no wudi nkomo ye tu fofa ne ma bebre ho because obi wa stress nko ano etumi ema one ne ho kani kohia ne ho sebe etumi esane ntem ana se bia ne ho kran so entumi empija obi wo ho kran so a na eye infections bia ebia adidi nipadua no mu ache ana ebia wanhwe entumi entreat eno nso etumi kofa this kind of erectile dysfunction here ye ka ho asemi etumi edeba obi wo nso a eye other conditions bibi ti say obi wo ye diabetes obi wo a oye diabetic a etumi affect wo nerves ye feel bibi diabetic neuropathy etumi affect wo nerves ne ade nti etumi ma waten kasem no etumi ekofom obi wo nso a ye wo other minerals bi wo nipadua no ye friend electrolytes eno boa it send the signal to the brain ema nipadua no ana obema no etumi sorry eno bi ye calcium magnesium ene ada we ya nya free enuane a yedimo obi o kra behwe ne kra na this electrolytes and na anuane no we no e wo form e wo ni nipadua num ni nyina tumi kofa erectile dysfunction
etumi ede ebre no obi wo hon so a na ebia anxiety ene ade we hye oba no ho a anigye ne ade ntino ubon se na sisia na sebe ne ho asane no ni nyina no ye ohawa se obi wo bia ana obi komu a etumi kofa this erectile dysfunction ya ye ka ho asemo abre obi wo kwa ne prostate mema na o prostate ewo problem no obi a wonya prostatitis wantumi antwiti ne ye etumi ma ne be masem etumi ekofom enti no se wo ye be ma wo ho no mo wo ko this kind of condition mu oni sebe wo ho kafo ntumi ana o yire ntumi nhia emma ontumi satisfy emle bia bo sisi ana ho asane edi be say ho asane so a be ma ne ensori biem obi won so kra e week kra no faith say ho adanse na eba no edoso enu ntini ebia na wonte bomodin ase obetu anamo na ode abaya so e honom na yenhwe ade a ede ba enu the most important thing the root cause memfa ochimu nkototo aphrodisia na enom at the age of 25, at the age of 30, at the age of 15, 16, na onum aphrodisia emwa. And no ye purposely for pennyfo mo do penny for 70 years. By that time no age ntino ne ma bi kofom. Enu ntino onuma na abustu ne kakra. Enu so kra no eni kwan se wo ye penny a wo de wo ho to sa ne ma ne so bie. Wo betumi ato anamon aba Faith Homeopathic Clinic. Na ya ye hwehwemu na ya hwe ade kra enu ntino ekofa sa ohaw we bra. Na ye mo na yentu ase ma wo. Obi wo kra ne hormones a eye testosterone wo se eboa ema na ten kakosoro no ne hormones no wo form ni nyina etumi kofa this erectile dysfunction etumi de ba enye mema nko a ne ye ka ma wo yo ba obi o man bebre wa aten kakra oni bi ni nyina no Faith Homeopathic Clinic ya kofa anase ya ye hwehwemu ehu courses bebra etumi de saa enema we nyina de ba enu nti na wona wo de saa wo ha we ba se de me kan abrochefo no omudi ho adanse pa bomodi anse obetu anamo waba anopa e wo hwe ya mano nya wa adwen se obe masem kofom ti no akachi e de wo ha bebre di aba awarem obi wo kra ne be masem ti no sebe opo adwuma kra on kofie obo nso ne nam tentenu a obo nso ne nam namfo so saa because onum so oduru fie a entokwa besi enu nti no yesraw masade ni tuntwa ni nyina nso obe momodi anse obe ma na etitia ewo Faith Homeopathic Clinic asoye bia be ho bia no bomodi aso betu anamo akọ onom na yemmoa na saa ohaw we ya ede na se problem we ya ede ohaw ebe fie no yemmoa na yensi ano kwan ema mepa cho fa ye number no na frɛ yen na eni ye ni nkomo ye number no ye 0540 710 940 0540 710 940. Okay, nti mama ma Dr. Kankambu Edu akwaba. Do me mu akwaba. I am what na se ache fa hye yen pa. Se bibia bokọ de. Wada wo mato adom bese no so na fe sa. Eti ye number no eh 0540 710 940 0540 710 940. Ene wo 0547 57 84 94. Ofra abeyeduma. Now say na doctor ka erectile dysfunctions oba and the shemu anajo shemu na ugusu ye adwuma na etimido adwene papa no na o say asem no o say obi a na afa na chi na nam say the nipa ni si bono ho modi to so say mehwe Oban. Oh, the do no say mehwe Obedi e doctor ko fiam bon na sam kito so say mehwe o say for be show de dia so adia ha nipa ni say ebi nso dey as a side effect of medication dey dina toto for a long time na kokun be ma no okono da ho na kwabrane a itimi so na adie mo pepa ho de to ho a I'm sorry na be ma be pa na me kasai enye yade a obe so ne be ma mu a empeda oh one said that kwa na won sa kokan empeda nti ansa na won se kwabrane da ho na yatimi fa de pepa ho nya na yesa de ato anka no ho say yade aba ye be sro o de ba Faith say the Dr. Boat edika cheche mu no ye wo hu no na ade ba kwa ye major cause ye underlying factor ye dysfunctional liver eno na support to the production of hormones balance hormones no e ma de o me ma de o na se koye imbalance asembeto sa abre so de emu ana ye wo chemicals e koye ni pedua mu no emu ana ye wo
apomodem kwantana no yegina so eno ti bra Faith Homeopathic Clinic be chef die ni na ye mo ye wonro ye won fidie ye be hwehwe mato ye bo ase akoku die kofa baaye na ya ma wodure to da bi kura waduan die kura na be sana ma wo die aduane we yi say na eno ano no ye ye akoponcha treatment so a eno so timi activate major cells bi a wo nipaduanim na activate nipaduan na ofa ho adi na say ade ba kwa ya ko discovered ehu pa amitamaklo unim say papa bi a wo 61 years or diabetes for the past 12 years and when you dysfunctional liver to the extent say I have cancerous it's now say a transplant o sika o ye Indian but you nya donor until one time and na accident bi see any day abranti bi ba ho a when you 21 years and obewu ho na family ni ka say no mo donate the liver no after 3 weeks of liver transplant papa na what 61 years no adwena won ho nyina reverse back to black the wrinkled face and the skin nyina go back to the 21-year-old person. Wow. Ama the diabetes status no vanish. The conclusion I'm draw ya say you are as old as your liver. Ya man obi e no sa kofa 21-year-old no or a black man afa the color. Account on liver no and you may control any pediem. Enunti Faith is a brand new boost to liver no. So liver no gina na so a obi bia be gina na so. Sana obabi e fe na Sandra Cabot or so aka. Eti number no e na fa. Bra Santa Maria no pe ya. Screening no e koso. E ma na Mother's Day mama no ye se momra ye ya mam 50% discount. Obi amra kotakrade Anaje police station che ho no ma ko Foridua Laundry Managers Road. Na ko bogoso old asida. Na se wo nkran ha de a ye wo Santa Maria Abuya Junction na Kumasi fo nyina so enko ahenema kokobin 18 mo. Number is 0540 710 940 0540 710 940 Friday be chair branch and be on also wetimi ababe. That's a anti Faith Homeopathic Clinic na yete won kan Mr. Ya ene yanka wo condition just won monye. That's right. Ukọ no ma wo be hwe kama. Ya de gidia na mo na etu akọ se de edin na tie no. Ukonso anyame adom nti oho ebeto. Na me no omo earth na ha mi wi an ye na ya hwe. Na Design and Technology Institute 2025 admission no e koso. Me dofo o bia wo fie ya o hwe se asa ye hu ni so ye fechire laptop no akra no waye TV remote asa no waye TV no kra na ye no waye radio like ye woni pa bi sa wo fie nka na hye emone ba ye nka nche ni so ye fechire fa ne call Design and Technology Institute na ye hye ne den na enye ne da che adwuma won mo ye precision welding, fabrication, design, innovation, graphic design, sound engineering, animation, entrepreneurship nyina won mu chebi wo Design and Technology Institute. Enti twumika sisi na fa ne bra ho na ye nkyere na de 0541 693534 0541 693534 na woni mpenifo enkasa de edu so no eye birthday celebrant. Happy birthday enkoma Elikem Kwaku Apia. Happy birthday we ni ameba ha ona gina ho no Elikem Kwaku Apia onkwaso Elikem fo obowa ya mi sure no nyo kese o ma me o papa unua no mo bia e we show a happy birthday nyini be ye be mamu a nyansafo kokodrufo adie ayo ma happy birthday. Hey, happy 75th birthday enkoma Madam Esther Anson 75. Wow, Madam Esther Anson Dansoman ene kwawu enkwatia nte ho no fi ho wonkwaso ntimi ame boss Raymond our HR na we show a happy birthday wonkwaso obapa radimie mienwu na hunu na nankanso ani nyina happy birthday nti eno from Harold Kuku Akosia Anson Darling and our siblings Ma Betty Sophia and Agi and we show a happy birthday nyami show on your kese kusi so be kese pa. Happy birthday nkoma my dear wife Mrs. Karen Efua Ofosua Banaman. Mrs. Karen Efua Ofosua Banaman Eradin show bapa ukunu papa bi Francis Kojo Banaman and Kennel She me for position as menum Debbie
Kenel Francis Kojo Banama na wish you a happy birthday. Unkwaso nyamishra no nyo kese uziso be kese pa. Happy birthday nkoma Richard Akwa. And then Richard Akwa the birthday. Team ni nyina Richard na daso no. Nyamishra no nyo kese. Akuma mumpa ye rade nyina baako mfama. Oma nkwatentin a ahodin ewo mu. Happy birthday nkoma National Children's Ministry Secretary. Apostolic Church Ghana. Nana Hima Mame Abna from Poma. Nana Hima Mame Abna from Poma. Onone National Children's Ministry Secretary Apostolic Church Ghana. Obapa Unkwaso way from Children Ministry TAC Ghana. And I wish you a happy birthday. Radon Kwaso Antin and Muncho no nyo kese. I had a bema coin na Jumedie no Komodie birthday ni na Mede SC and a Benada sister Fantido, Mambuatima, Ayakrado, Edia Hosepeno, it was so we are semidika, nothing pensem waba, because so many feeding in a new free her, within the fear, Amankwa Tamaklu.